Hi, good day. Eka hari mina kambe. Namuntlha ni lava ku mi explain something or maybe something. Kasi hi ku ya hi n'wina hinkwenu, Bigfoot i xiharhi xa njhani? Ni kombela ku tiva ka ti-comment section. Bigfoot i yini hi Xitsonga kahle? And then tshame swi cheka ku history ya Bigfoot i xi xa njhani. Hi ku ya hi leswi mina ni nga research-a swona, Bigfoot va ri xiharhi xo fana na gorilla. Xiharhi lexiwa sometimes xa nyamalala. Ku na lomu entshaveni ku na ti-frequencies laha ntshaveni. Hikuva na loko wo va i kha i tshama Limpopo ya Joburg kumbe ya masayiti ya Polokwane kumbe before Polokwane as long u hundza Sekgop, ku na frequency leyi kalaka tindleve laha. So those frequencies hi tona ti endlaka ku xiharhi xo fana na Bigfoot xi kota ku exist i xi vona hi matihlo mara loko i languta kambe i nga xi voni. The reason that vanhu vo tala i kuma ku manimani va ri i vone ntshava entshaveni i nga ha voni, swa ka swi hlangana na these frequencies. A ni swi tivi ku nga ku ri xiharhi lexiwa xi wandla swin'wanyana then xi va xi tumbela hi these frequencies, ma vona. So yeah, loko ku ri ku na un'wanyana a tiva more information about this, i nga comment-a laniwani. A ni nge let video ti va long because ti-researchers va ri once a video yi va long a wa concentrate and then mina ni lava vanhu lava nga ta concentrate.